La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Mercamaya, un homenaje a los mártires del Evangelio en Bolivia. Una historia del trágico asesinato de nuestros hermanos en Cristo, muertos en la forma más inhumana por la vorágine de las pasiones de la intolerancia. Ma haj alamar kota tiangas kayatu alhtat arumano haxisti urun hamao kanam ukat ma akat hamata kimsaqalqo atawanakaru matapim pituyuniri unik ukatsti kupito qirwintasaha ma hisk aqollo hakan walha cristiano hilanakaru uniharakti uka hilanakasti llallagua katavi uncia iglesia ankiri pjewa. Mercamaya. Hakin hishkamu yusatakeha. Walich amawa diosanchik pacha uñashtawi nakapata amuit añaja. Hakehishk amu yusanja. Kunatsa diosahu kamarwa kichpacha. Uka creintinakana. Pastoranakan hiwayataña pataki sapjtanwa. Ukatsipana. Diosahiyatiwa ukamañapja. Diosahiyatiwa kunatakwa kichatapsa. Kunha muspkayasa hacha diosa ukina ukam uñashitayatapaja. Akapachana hakanyaja mahuk atakikiwa hancheja hiwirikiwa. Ukatsipana Jesucristo tatituru iya usirina katakisti hiwanyahani utikiti hanukasti hiwaratip hasinja haktasaja wiñayapataki hakanyawa. Ukam amuyasawa. Apolinar Omonte. Llallagua iglesiankir diakunuja akam sasin arsu. Hermana Naka. Hicharumanja kimsakalko diosana hita wawana kapampi chiktatasinja. Ma himno kochosipjañani. Hupanakaja tatitum chiktata pjewa. Hiwasanagasti ma katjamatawa sarjapjarakiñani. Hupanakampi tatithakana chiktata pjañastaki. Saitasipjañan takini kochosipjañani. Dios auqueja. Tunkarumajewa. Oruro markat sariri kimsa misioneronaka. Llallagua marcaruja puripjiwa. Ukaquitatanacasti. Akam sutinipjiwa. Pastor Reverendo Heldon Johnson. Pastor Reverendo Tomás Huspit.
Ukamaraki señorita Matilde Findlay. Ukharusti hermano Víctor Tokokari. Hupasti Oruro Iglesiankiri Diakunua. Ukamaraki Makau Kawainanakampiwa Puripje. Reverendo Heldon Johnson. Akamsasinawa Purisan Purisaja Uka Iglesian Harsuraki. Hermanos, buenas noches. Nosotros llegamos de la ciudad de Oruro con la hermana Matilde. Hermanos, yo también saludarles en esta noche. Buenas noches a todos, hermanos. Nosotros estamos apenados por la muerte trágica de nuestros queridos pastores, quienes han ofrendado sus vidas por predicar la palabra de Dios. Kunija chamasa tatiturar cañaja. Walja cristiano nakana wila wartatawa uthi. Walja creyintinakawa ninampi nakantata hiwawayapje. Waljaniwa arkanakatapje. Waljaniwa kunaymant akisiñanat akisiwayapje. Hitinakatejtatit Jesucristuru cruzar chakatasina hiwayapkana ukahakenakaja. Huchanakaphan uint asisawar subhana. Crucificatapan sasina. Jesusan hiwayatanya pataki. Chuy mach'allaqtata creyintinakaja. Muspataki uka misionero narunakapja istapje. Yaqipanakasti chuy manakapanja amukiw hachapje. Yaqipanakasti ukarunak istasaja huk ampiwa. Tatiturar kanyataki chuy machasipjaraki. Diosan qollana hayupaja. Ukataipina utjan tatawa. Qollana hayuja sapakat creyintina chuy mapan utjan tatawa. Ukhamarua Oruro Iglesiankiri. Víctor Tokokari Diakunuja. Akhamaruna Campi. Puse amayanaka Oruro Marcaro aphañataki. Llallagua Iglesiankiri nakaru mai. Hermano Naka. Hermana Naka. Naya Oruro Marcatu. Primer diaconot. Na hermano Nak solicita Simona Pxman. Puse hermano Nak. Naya hermano. Acá pastor Norman Taps y pastor Carlos Nemes y hermano Francisco Salazar y hermano Luis Guerrero Ucapose hermano Nakan Amayap Nakak Mait Asip Chrisman Urur Markan Apañatak hermano hermana. Ukarumasti, Orurunkiri, Cristo resucitado Iglesiankiri creyintinakaja, wali yaktatawa suyanta sitkaraki. Pani pastoranakana, pani creyintinakana amayanakamparu, katoktañataki. Ukati hermana, ukata hiwarayatayna sarakisa hermana nakaru. Pastora nakaru kampi warayatayn sarakis hermana. Hiwata alam sarakisa ukati sakal hermano ka. Hiwat hata sarakisa alam sarakisa. Ukati waliya kisi kama hermana. Ukama hermana nakaru si warayat pachitani. Kama chhakinyane. Toliti nilak asing kama. Ukati hermana. Yak asin hana tene hermano, kamachak chinichak, uriane haneo sarakisa, uriane bal josek akinyane, suita akinyane hermano, kamachak akinyane, tamaya kwar pin ay tawan pin. Ukapi wal yakisin hana tene hermano. Kamaji kuma takis rugo mer amaya huka tatana kaj mama kaj, ukana kaj kamaji bijat hane kitsin asip. Wal corona kaj kachaya, wal mama kaj wal kacha.
Oruro iglesia kiri uka creyente huyakanakaja walilyak tatapjiwa. Hupanakaja kunja qoro haqinaka pachasa uka mirqama yankiri haqinakaja sasinawar subje. Uka pachparakiwa creyente hilanakasa akam sasina arsubharaki. Pagi kaya minyak amayan mana cuma ni pajan mau wal pintai nanti masih wali nanti masih wan nanti saya firman hanya mu ya sisi firman kita tahu pakai kamu ni firman sama sekarang kini ramai chania hiwa tamakannya porini cio amayan nanti asli makanya kis bayar mas ceritanya kepersikannya firman oleh firman. Nia chika rumahiwa. Alakpach parkin hawarang kawarawara Kau ki haya pacak hananiphi. Oruro Cristo resucitado iglesia takita tawaina nakaja. Kamion patan hapusi atawanakakana. Tayansa taihata. Yayagwata oruro marcaro apasitki. Oruro marcan kiri creyente na caja. Hani kinsa atipaya sisaja, ukam tayan pacha, suyasit kakiwa. Una hora pacha hermana. Ya pinyo hermana, chica pasah pachao, ya pas pachao net, ya chica pasapin pachao niya kikaron last 3 suka naga pachao hiji hermana, chapatara kisa. Kipiniwa. Pachas kuna kami anto tanyo na pacha. Kuna kama shtakinyane shkuliaka, kama konsiantanyane, suit akipiniane ya, kama shigani apine purine pichina Akam yakisiñaste. yakishkanyawa, kama akitanyane, kuntlur tanyan, karma harakimni apine wala kantatinini, purne apin puriane papinjine shkuliaka, Puriane panepe. hermana, suit akinyane wasa. Suitañane. Miércoles urujiwa. Agosto paksit khania tunka urunaka ajiwa. Sintich isi alal tayawa. Oruro markankir haqinakaja. Kunaiman samkasawa ikisipki. Niya nairir walparua. Intihal sotokitha. Malak ararakarua. Lusakhanani. Oruro kalinakaru mantaniwayi. Cristo resucitado. Bautista iglesia kiri creyente na caja. Ochusipkan wahani kinyataki. Yakepanakasti. Arum pakari suyasaja. Niya ikinyampi harakinawa. Ukamarua. Maakat hamata istapri. Kapurian ni kusel katoka phanyan ni amayana kania purin ni katoka phanyan ni hermana
natatan hiwa. Alal ch'isi tayaja tayaska kiwa. Inti hal sutoqinaja. Ch'iyarqina yanakan chaqtayatawa. Hamach'inakas ukatayampiqa wali llaqt'at hamawa. Hanikiu q'uchqapqiti. Ororo markanja. Ch'ilin tatakiwa. Pusi atawanakasti. Cristo resucitado iglesia nairaqatana. Kallno qatawa. Ukapusi amayha k'anakansti. Walha panqaranakanap hatataw samart'ayataski. Ukain kamasti. Ororo markar por niña takijani hakachasinipki wachukiaguta. Wat ahatata. Ukamaraki Cochabambata. Wali llaqt'ata Canadá markat hitanita misionero nakaja hakachasinipkiwa. Unión Bautista Bolivianan pastorana casa. Yatisan yatisawa. Hachat ahanuni hutasipkaraki. Ukain kamasti. Mirqama yankiri hiwanyat haltiri maqawqa cristiano nakaja. Han manqañani. Han umani. Umatsa parjata. Usuchata. Wilarara. Han kiti kuyap tayirini. Sarnakasaja. Chuymasa. Kauxt atawa hanunt at qollunakan hachasipki. Amayansti. Fructuoso toribio na utapaja. Lakayaki hiwa. Ninampi puchanta tatapata. Mangkanyhuira nakapaja ninampi nakantatawa. Mayak hepchoke nakakiwa kalyurata waranukutaski. Chunyo imasita nakapasa. Hupay imasita nakapasa. Kilampi kitun tatawa. Isinakapasa ninampi pucharat kamakiu kapiski. Utaang kansti. Makaw kapukunak pakirata hiukilita nakakiwali utataski. Umawa kulyasa kilampi chaktayatawa. Yakhip kriinti nakanuta nakapasa. Ukham ninampi puchantata. Hantung pirin hama. Apo nakut kamakiwa. Ukain kamasti. Mirqama yankiri. Supayan kita tahakinakaja. Polisiana kana han katureya siñatakija. Kau kiqollunakanwa. Uñunakasipki. Chamak arumana. Kimsaqallqu kriintinakaru hiwayir haqinakaja. Kau kiqollunakanak uñu sarnakasipki. Ukahan p'inqan haqinakaja. Putuna karuay mantasipji. Ukahan p'inqan haqinakaja. Hani udiosaruja uñihapkaniti. Ukatsipana. Wiñayana. Mutupja pataki. Ninaru. Kitatapjaniwa. Ukanina taipina. Wiñaya pataki. Lakach'akanakapat urupjani. Ukana. Hachapjani. Ukanawam tasipjani. Kimsaqallqu kriyentinakaru. Hiwayaphatapatja. Ukatsipana. Ukahan chuymani. Ukahan amuyuni. Ukahan kunyatiri haqinakasti. Ahsaranyam pizza. Wali ukatatipjaraki. Ukaqollu taipinakan harkatun tataw sarakisariyatate. Maniyatiti katun tapsiyatis kantun tataw seon. Maniwaliki tijasti. Ukapihi wasaruharka nakaraki. Wasaruha katun taimunak justis kamanyas bawa. Antanyas bawa kau kaya. Kanyas bawa. Ukat kandiun tas bakal kasi
cielo rapitas pa. No chistas pa ay. Ya estas pa. Oni valikas pa ti. Kona ya karisian kapuchan sa iskapanyan. Tatama saranyakas pa kanyan. Utaruhan ni pone sarata te. Amasar na kanya ayan saratanya gitu sih. Kuantara komastika. Utar saras kasmane sarinya makita. Amason na kansar na kanya igualis pa. Kamu kan iman tas kanya kipone lantas kanya. Arum manaka. Kaya nagasar kanya pa. Arum manaka umitso ya kanya. Kaya nagar ko walis ko. Ko walikini ya. Ejército soldado una caja. Inamayakiwa utat uta. Mirkamayanha ukahaki hiwayiri na karu katuranya takiksar na kasipki. Uka uta na caja. Chusaka makiwa. Tantos días hemos estado por aquí buscando a esos malvados asesinos, ¿no? Vamos a ver, ya los vamos a encontrar. ¿Qué dices? Sí, seguramente se han ocultado por ahí, pero al día que encuentre lo voy a culatazo, lo voy a agarrar. ¡Sacúdete! ¿Cómo va a ser semejante? ¿Cómo van a hacer semejante cosa? Pobres imbéciles. Sí, vamos buscando. Vamos, seguramente allá atrás, vamos, tal vez está allá atrás. Ukan taktiasawa, ma utanja. Ya estoy cansado de andar por aquí, por estos cerros, ríos, todos los días. Ya me aburre a mí. De igual manera, yo estoy muy renegado. Quisiéramos encontrar a esos pillos. El día que lo encuentre lo voy a agarrar a toletazos y le llevamos. Yo estoy seguro que lo vas a pillar. Seguro, por aquí viene el rastro. Mira, esa mujer. Preguntemos. Vamos. Chubama, escucha. Kamu bisa cemas? Kami nayar kami nggak sih. Kami hanya titas. Kuman cemas cahai. Ada yang pisau. Jangan lupa kota. Kami nak kau yang berpilih. Kuna satu mana kan? Vamos a abrir. Ya, vamos a abrir. Kami di sini ukiran kata sih, mana kan sih? Ahí está, ¿eh? Hay rastros de aquí. Busca. No está. Ya, dong kita llama. Hani na yakti, kau ingat sih? Anu iman tahu mulai. Hani na kau yakti. Keluar apa nih? Habla de buenas, si no te vas a llevar. Pero hani na yakti, kau ingat sih? Ya, vamos a llevar. Vamos a llevar. Pues kau kita pasar atas. Vamos. Ya, vamos. Uka soldado una caja. Uksa, uka koyuna kana. Takina kana. Hawira nakana, mirqamayan hiwayiri nakaru katuranya taki takapji. Haniu hiwayiri nakaja utikiti. Uksa norte Potosí tokenja, tiapatsa, pachpa isin kamakiwa hakinakaja. Haniu hiwayiri nakaruja kunhatsa untanya mapkiti. Katunta takhiskitasa, hankun yatiriu tukupji. Ukatsipana, policianaka, ejército soldado nakasti, oyut kuyu, karka. Uka haki hiwayiri nakaru katuntanya takiha sarna kasip kakiwa. Ukam karita takasawa mati ulputuru hakachasiphi. Mira, ahí hay una cueva, seguramente se han ocultado ahí. Yo creo que están en la... ¿Por qué no nos acercamos un poquito? Nos acercamos. Sí, vamos. ¿Quién está ahí? ¡El comandante! ¡Victoria! ¡Hasta ¿quién? ¿Han visto un cartel de formado? ¡Vaya! Cuna. Ajá, ¿cómo conoce a Es sospechoso, ¿no? ¿Por qué se trae eso? No te vas a conocer. Tú a cuatro mantatis naja. Ah, mentiroso. Vos has matado al asesino. Hay que agarrar a Mia chica uru haipujiwa. Ukain kamaste. Oruro marcankiri Cristo resucitado templunja. Poxtata pjiwa yaktata creentina caja. Doctor Hiller. Chuquiago marcata puriniri misionero pastoraja.
altarna ira katansait atawa. Ukatsti uka misionero pastoraja pusi atawanaka kanja akamsa sawa arsu. Oh, queridos hermanos, hoy estamos frente a 4 mártires del Evangelio en Bolivia. Estos 4 creyentes han batallado hasta el final predicando el Evangelio en Bolivia. Ellos han derramado su sangre en Merpamaya. Los enemigos han matado, pero el Evangelio seguirá predicándose en Bolivia. Los enemigos del Evangelio están equivocados. Estos mártires que han muerto hoy viven en la presencia del Señor. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, leemos así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, estos 4 hermanos han muerto en la batalla, manteniendo la fe hasta el último. Queridos hermanos, ellos están muertos, pero en este momento están presentes en la gloria del Señor. Ukama arunakar sutharusti. Cristo resucitado iglesia ankiri creyente nakaja. Pusi atawanaka apharupje. Cementerioro apanyataki. Papanyana mayana kaptabi phamapanya cementerio papanyane. Patak-pataka creyente nakawa. Oruro markanja ukapusi atawam chiktata. Cementerio ro sarawayapje. Ukakalina kanun chukirinakaste. Warmus para pharaki. Sapa eskinar purisawa. Mak 8 kuchupje. Liaktata chuymanakapanja. Haniu hachapkiti. Hachain lanteja kuchupjewa. Nia pusi cuadranakawa. Saririnakaja arkapje. Takpachanisti nia waranka pesqapatakani hiltatanakawa. Ukapusi atawana qhipapja sarapje. Autunakasa hark'antatawa. Ukatste. Maeskinaro purisaja. Akamsa sawa. Evangelio arunakatja oruro markankirinakaro kananchapje. Oruro markan kirinak yatip khamichas acá puse hermano na karajiwaya phataina ukahan wali loyo hakinak kamiste khomlora phikha upana kaha ma oroha ukamar khama ukatoqaphani ukampis hiwasa kana ira qatar saranda sipikinyani hilanaka kuyakanaka hanio aksarktanti taritona no kabaxistua Allah pachasa kapachas pasaniwa aruna kakasti haniu paskanit sasin ukampich amanjasinyani nairaro sarantap khanyani oyana khayun irpat ukaruna kaistasasti oruro markankiri han creyente hakinakaja walmus papje ukahiwatanakata yatisasti wal kulerapharaki kunapachkamaki ukahanchu imane hakinakaja Bolivia markasana uthapkani sasina. Kunapachkamaki uka indio sat hakinakaja han amuyasipkani. Kunapachkamaki han yatiñanipkani sasinawa maini arsupharaki. Día hemos visto que
ignorantemente esos indios asesinos los han matado a esos predicadores que estaban dando la palabra en este lugar. Pero nosotros tenemos que darnos de cuenta hasta cuándo vamos a ser ignorantes por ese asunto. No podemos hacer eso. Haniu kanyang kalurawi na kahaut kanya pa akiti. Sa sinawa han kriyente na kaharsuphi. Ukamaruna ka asasti. Orurumar kan kiri na kaha. Epinakapsa. Uksaraksaro. Walmu yupayaphi. Ukan kamasti. Yayagwa markanja. Niyapusi haip uhiwa. Ukapusi haip ukipansti. Yayagwa templuta. Pusi atawanak haapsuayap haraki. Ukapusi atawam chika sariri kriyente na kasti. Walilyak atawa arkap haraki. Amaya nakaro apanyaha. Yaki sinyawa. Cuy macayah taya sinyawa. Ukama. Kalina kana apap kirirua. Hak aja sini. Merkama yang kirimay ni kriyente. Kitisa. Fructuoso toribio. Fructuoso toribioja. Kaukit pacha. Ukama yanaka imiriha purini. Ukatsti. Cementerio roja sarasit kakiwa. Yayagwa koya minankiri. Cementerio puriasasti. Pusi atawa na kaha. Sekiki uchatawa. Ukatsti. Yayagwa iglesiankiri maini diakono krienteja. Akamarunaka arsu. Hilanak, kuyakanaka. Aka amayim tasawaya kanyani. Mauruwa Allah pacar higis kanyani. Diusaje wasarok hichistu. Diusanarunaka paksiwa. Humanakak. Lakat lord atap tau. Iu kamara kiucak lak arkut haphat sasin. Mirk amayan hiwayata pusi amayan akaha. Urakir chaktayata haphiwa. Uka amay imanta tapat hansti. Sapamay ni hiwatanakan sutipawa. Mahis kamaderat lurata tabla na kilktata. Ukahiwatanakan sutinakapasti akanakawa. Emilio Claros, Vicente Choque, Aniceto Flores, Atanasio Coronel. Ukasutinakan pichikasti, akamkel katarakiwa. Bienaventurados los que de hoy en adelante mueren en el Señor. Kusisiñani pjiwa hichatuksaro tatitura isasina hiwirinakaja. Ukapach paura sarusti, Oruro marcanja, Norman Dabs, Canadá marcata kitanita misionero pastura roja, Yakamarcankiri, extranjero nakar imañarua imapje. Carlos Meneses Pasturana, Ucamaraki Francisco Salazar, Luis Guerrero Crientinacana Amayana Caparuja, Yakauja imañarua, Chaktaeja Paraki. Artiwa mirkama yana hiwayata tatit Jesucristuru iausiri almanakaru katokanyataki. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas,
en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Ukallakisin una kata, pusitun Kamaranacarusti, 1989 Maranja, Ukapachpa Merkamaya estancianja, Nia Pataka creyente Nakawa, Diosario Paicha Ñataki Ma Templo Utachapje. Marana, Kimsakalko creyente nakano wilanakapa wartataja, Haniu inamayaka anati. Diosaran tiri, Hanwale hakenakanchu imaparu, Satantata evangelio arunakaja, Pusitunka maratwa, Pollana chunakapja uñashik away. Merkamayankiri pataka creyente nakaja, Uka kimsakalko creyente nakaru, Hiwayirinakan wawanakapa, Aychinakapa abjiwa. Ukapataka creyente nakasti, Diosanchak pacha evangelio arunakapata kananchasasti, Supayaro atipjasaja, Walich amampiwa, Diosaro yuspagarasina, Ochupje. Bautista Boliviana Taquija, Mirkamayana Ma Templo Utachatata Paja, Supayaro Atipjañawa, Ukatsipana, Hachakusisiñarakiwa, Mirkamayanaja, Haniwa Templo Sapaki Saitayata Akiti, Hanukasti, Ma Iglesiawa Utayata, Uka Iglesia Utasiwaiki Ukaurusti, Unión Bautista Boliviana Presidenteja, Mirkamaya Iglesia Ruja, Akamaruna Campiwa, Alajpachankiri, Akapachankiri Dios Auki, Dios Yoka, Dios Espíritu Collana Hayuruka Tuyawayi. Hiladanak Kuyakanak, Mirkamaya Markankiri, Hilatanak Kuyakanak Hichurok Tantachastanwa, Nya Pusitunk Marau Pasawaje, Cunapachateja, Ma 8 de agosto 1949, Kimsacalco, Hilatanacasao, Hiwareato y Hasipjana. Ucampisa, Haniwina Mayataki Kiti, Kuntejuka Hilatasanaka, Wila Puerta Sewap Heukanaka, Itaditun, Wilapas, Watatapas Inamayataki Karakiti. Ukamartaditun munasinya patha choroja pataka y ausrinakawa
akamarkan jutije. Ukamaraki utantachastana, ma templo inauguriataki. Uka templo este tokse iglesiaro. Sapseris mawa taditun monenya pampeja, munasnya pampis sarantas kakinya naira kataro. Aruna kapak sistua, nayo humana kampisipka, akamundo tukusinyapkam sasina. Ukamarusa, sarakistua, aruna kakam amanjasip kam sasina. Kamasaranta nyane, hojana kayo pampi irpata, alah pach kapak, marga paro purinya skama, ukana, angkilana kam pekochus kanyane, winya pataki. Los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Diosana Evangelio chamapaja. Taki huchani hakenakaro kespia nyatakiwa. Jesucristo tatitun wilapampi kespia tanakasti. Hiwanyaro atip hasaha. Winyaya patakiwa. Alah pach markana hakapanyani. Munat hilatanaka kulyakanaka. Akau hitarua mirqamaya sat radiodrama unyashit awija tuktayataji. Alah pacha aukisan sutipharu yuspagart atapkhtawa. Saparuma humanakana istapkhatamata. Yanapt asiwayapjewa. Coro unido aymara hilanaka kulyakanaka. Hupanakasti chukiago markankiri walja cristiana. Iglesia nakata mayest atapjewa. Ukharusti. Uksatja yanapt asiwayapjaraktua. Hermano Félix Warina. Jupana grabadora nakapampi. Wakist atawa. Uka radiodrama istawayapktan ukaja. Ukharusti. Nayarakiwa yanapt asiwaita. Dirección toquena sarayeñataki. Sutejasti Julio Quispe Guañapaco. Tukteñatakisti. Cruz del Sur Radio, Sarairi Nakarua Yuspagartaraktan, Kunjamateja, Saparumana, Niapatun Kaminutunaka Yurawayisto, radiodrama Istapjanyasataki. Ukharusti Humanakaruja Maitapjaraktawa, Akharunakana Yatiani Pjanyamataki. Kunjamakinsa, Merkamaya Sat radiodrama Wakist Awija, Cruz del Sur Radiuru, Kelktanipjama, Ukatsti, Kasumaukina munasiñapata, Wakisinija, Akharunakanja, Yaka radiodrama, Wakistañataki. Diosampiki, Hilanaka Kulyakanaka. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida.